Siyudad ng San Fernando, oy Nina, ing pamagbalik ng Mr. Performance, Noel Tulabot, serbisyong mamabot, menikwayang most outstanding member na ning sanggunian, king kayang pamanungkulan, dakal ordinansa at resolusyon ing mipasa, tinanggap yang miyaya liwang parangal at pagkilala. Noel Tulabot, number 20 king balota, kikatayang ihalal para konsihal. Team Laban San Fernando, Mayor Vilma at Vice Mayor Brents. O kanya mananing halalan ning malapit ning datang, apansinan mo deng tao, secret lapad darala, miyaya liwala partido, miyaya liwala boboto, pero kay bat na niyan, biya beta mo, ining kekeng kandidato, subok neking serbisyo, king awards na't parangal ke kaya pong pagmaragul, tapat siya pong manungkulan, dakalya pa asuso panabi ko, Noel Tulabot, balik tayang konsehal, iya po negosyante, metong niya pong masikap, nyaliwa pegaralan banking bena maging ganap, mayari yang engineer, big masters, big doctorate, banging kayang karunungan, nagamit ni King Mayap. Noel Tulabot, ibalik konsehal. Number 20, Noel Tulabot, ibalik konsehal. Sure, abe ko, kenita na miyabe, yabeta na Noel Tulabot, ibotong konsehal. Masanting niya plataforma, masanting niya programa, pamanungkulang malinis, ing daralana, eka man may pakarine, pag nilapit ka kaya, masanting niya ugali, yabe ko kinitana, Noel Tulabot, megumpisa yang barangay Kagawad, ing kasakitan ng tao, atin niya pong kabalwan, next city councilor, yaking attendance perfecto, yaking kayang pamanungkulan, dakalya pa apasa, Noel Tulabot, miyaliwang komiting telanan, king sikap at dedikasyon, dakalya pong agawang ordinance at resolusyon, nakikatamong kailangan bang ikikatang syudad, lalo ya pong mamangat, Noel Tulabot, ibalik konsehal. Number 20, Noel Tulabot, ibalik konsehal. Sure, abe ko, kenita na miyabe, yabeta na Noel Tulabot, ibotong konsehal. Noel Tulabot, ibalik konsehal. Number 20, Noel Tulabot, ibalik konsehal. Sure, abe ko, kenita na miyabe, yabeta na Noel Tulabot, ibotong konsehal. O kanya mananing halalan ng malapit ng datang, apansinan mo deng tao, secret lapad darala, miyaya liwala partido, miyaya liwala boboto, pero kay bat na niyan, miyabe tamo, ining kekeng kandidato, subok neking serbisyo, king awards na't parangal ke kaya pong pagmaragul, tapat siya pong menungkulan, dakalya pa asuso panabi ko, Noel Tulabot, balik tayang konsehal, San Fernando manisip ka ing konsyal, at yunaya ibalik taya po sana ing tutong magobra, pili ng taya in Noel agad yun pong lista, San Fernando masensuka, konsehal at yunaya, Noel Tulabot, ibotong konsehal. Number 20, Noel Tulabot, ibotong konsehal. Sure, abe ko, kenita na miyabe, yabeta na ibalik tayang konsehal. Noel Tulabot, ibotong konsehal. Number 20, Noel Tulabot, ibotong konsehal. Sure, abe ko, kenita na miyabe, yabeta na ibalik tayang konsehal. Siyudad ng San Fernando, oy Nina, ing pamagbalik ng Mr. Performance, Noel Tulabot, serbisyong mamabot, menikwayang most outstanding member na ning sanggunian, king kayang pamanungkulan, dakal ordinansa at resolusyon ing mipasa, tinanggap yang miyaya liwang parangal at pagkilala. Noel Tulabot, number 20 king balota, kikatayang ihalal para konsihal. Team Laban San Fernando, Mayor Vilma at Vice Mayor Brents.